Kad viņi zināšu vienmēr, kad viņi aizies par maniem. Es nerunāju par spēku, par naudu. Pacani ir un viņi būs. Latviešu pacani arī tādi ir, bet ļoti maz. Latviešu standartais vīrietis, jā, ir spēks, viss kārtībā, tā kā man, pohoļu, nevaru, bez dēts nav. Krievs, vecis, čau! Krieva vecis aizies, viņš aizies par otru cilvēku, viņš ir gatavs, Krieviem ir, es gribētu vienmēr Krievas sievieti. Es negribētu īstenībā, bet gribētu. Viņam kaklumu pārgrauzīs, tāpēc, ka Krievas sievietēm ir viņas ļoti skaistas, temperaments, pizits. Tas tā, kad nolēs kā roti, šitā tā. Suga, pī. Tikai vēl jāvāk apakaļ. Protams, mani tā neizmācīs, jo latviešā hlenējuši čuvāks. Bet tā ir jābūt. Tad bija attiecībās vajag pizdī. Dažreiz vajag pizdī iedot. Morāli vajag pizdī iedot. Lai cilvēks saprast, huļus hūbļa. Jā, tā ir. Tā vienkārši nahuj ir. Uzmetam vilcienu. Jā. Vilcen metēji, blēd. Es gribētu klausīties šito dziesmu, foršo dziesmu, Krievu foršo dziesmu, badīgi. Iedzert vienkārši aliņu, būt skaists, vienkārši esmu nav jābūt skaists. Можно отнять жизнь. Tā viņš ir, jā. Как? Можно выключить свет. Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет. Человеку знать не дано. Сколько времени будет он жить? Но дано выбирать одно. Как ему с этим временем быть? Жить. Pilnīgi precīzi. Dzīvē jāmāk piedot, jāmāk mīlēt. Un tas ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi. Un es tāpēc, kad esmu jau piedzēries sestdienā, tas ir ļoti svarīgi attiecībās. Jo es negribu atkal drāzt kārtībā sievieti, kur ir aizņemta precēt. Tas nav vajadzīgs. Ārlikuši sievieti. Каждым мигом
dzīvē viss ir jāpiedod, viss ir jāpiedod. Nu, ne visu var piedot, protams, ne visu var piedot. Bet ir kaut kādas tēmas, kuras ir vienkārši jāpiedod cilvēkiem pohā. Vienkārši pohā. Jā. I'm Vladimir Kaswa, Head of General Legal at JetBrains. Lots of teams at JetBrains develop software products, and we, as the legal team, help release the... Москва не спит, да, все нахуй. Я просто девчонка, просто из провинции, работа, учеба, но мои амбиции и не по плечу были, это надо чувствовать, мечтаю проснуться тем, кем я захочу, знать, и это по мне. Ветер нам полегче, ветер нам полегче всех, что будет тобой, мы оставили свой след. Это не контакт, сплетни, испорченный телефон, просто орам, брат, зацени музон. Четкий музон. Москва не спит, поет моим голосом, в салоне наши песни нам освобождают полосу. Для нас, для нас. Москва не спит, прожигает молодость, все, что болит, убираю тени города и свет. Для нас, для нас. Сегодня я буду недоступна, я прошу, не ищи меня до утра. Я растворяюсь в цвете перламутра. Еще вчера я любви пела перманентно, но мне уже не до нее. Во мне только музыка. Иду по Кутузе, пассажирам в повороте положили педаль максимум. За нами погоня, те, кто хочет трогать наш триумф. Ожидаем, но я никогда не дамся. Прости, меня найти, времена тех, кто искал встреч. Где вы были, когда был стиль? Вы ловите волну, но без доски. Я даю идею, завернув в стиль. Москва не спит, поет моим голосом, в салоне наши песни нам освобождают полосу. Для нас, для нас. Москва не спит, прожигает молодость, все, что болит, убираю тени. Ja es nevarēju klausīties latviešu balveņu dziesmas dzīvē kādreiz būs un tā. Nevajag. Tā dzīve notiek. Dzīve notiek, kad jums jādara sevi, jādara sevi smadzenēs. Un, lai dzīve kaut ko sasniegtu, jums jādara sevi. Jūs katru dienu pieceļoties, jums jāpajautā savu jautājumus, cik jūs gribat pelnīt, par ko jūs strādājat, un no kur iet un kāpēc. Un tā ir dzīves kā tēma. Будь, пожалуйста, послабее. Будь, пожалуйста. И тогда подарю тебе я чудо запросто. И тогда я вымахну, вырасту, стану особенным. Из горящего дома вынесу тебя сонную. Я решусь на все неизвестное, на все безрассудное. В море брошусь густое, зловещее и спасу тебя. Это будет